Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Bakunzi bene data b'Intahe Ngirakamaro, nezerejwe mu mutima no kuba mbonye ibihe byiza byo kuganira namwe kugira ngo dukomeze ya ntahe ya mukristo kazi. Ni igitabo c'ingenzi kigira kabiri tubasomera, kiri mu Kinyarwanda, ariko Imana yo mu ijuru niyo yadushoboza iki kirundi kizoboneka tuzokibaha. Ubu ngubu ico dufise ni ico mu Kinyarwanda, nta kirundi kibaho. None rero tugomba dusenga Imana idushoboze tubibakorere, nuko namwe mukomeze kudusengera. Imana irakoze ko impaye utubaraga two kugira ngo ndabakore igice kigira 18. Mwami Yesu, ndagushimiye ko nkoreye iki gikorwa gikomeye, ukama kuba ngiye gushishikara kuganiriza ubwoko bwawe kugira ngo buronke icyo kubufasha. Ume kuvuga ibikwiriye n'ibibereye kugira abantu bawe baronke ibibahagije, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Wa mutama mukiranusi abarira abagenzi we amakuru y'uwitwa Mwiyemezi. Nsome. Nuko mbona bakomeje kugenda baganira, kuko Ruzirabwoba akimara kuvuga ibya bwoba, mukiranutsi yahise atangira ibya Mwiyemezi ati yiyitaga umugenzi, ariko ni kuvuga ngo yita ingenzi, ariko ndahamya ko atigeze agera ku irembo ryinjira muri iyi nzira. Ruzirabwoba ati ntago se mwigeze kuganira? Mukiranutsi ati twarabyigeze ndetse inshuro zigera kuri 2 cyangwa 3, ariko akiyemera nk'uko izina ryiwe ribivuga. Ariko ari ibyiyumviro, ari n'urugero cyangwa akarorero, nta na kimwe yitaho. Yakora ibyo atekereza gusa, kandi nta kintu cyashobora kumubuza na kimwe. Ruzirabwoba ati mbwira, ubwo se yari yishingikirije kuki? Mukiranutsi ati yavuga yuko umuntu wese ashobora kwigana ibyo abari mu rugendo bakora, bityo akaba yizeye gukizwa. Ibi muza kubyumviriza neza, ni ba bantu bagomba gukora nk'uko abandi bakora ariko batarizera Kristo. Hamwe bakiyumvira yuko bakoze nk'abo bazoja mu ijuru, ariko iki giteye ubwoba muza kubonamo ngaha ni no kwibwira yuko intege nk'umugororotsi yagize, ariko akaguma ari umugororotsi, ntibimukure mu bugororotsi. Izo ntege nke ko nawe nubwo yozikora atacyaha yo bakoze. Muraza kuvyumva murumikwa. Yesu abahezagire. Ruzirabwoba ati ibyo bisobanure, bivuga bite? Ati nibura yapfa kuvuga ati birashoboka ko umuntu yagwa mu byaha nk'ibyo abari mu rugendo, kimwe n'uko yokora ibyiza nkabo. Kuko nukuri rimwe na rimwe
ryatuvana mu bubata mu gihe tutabaye maso kandi ngo turwane. Ariko we sicyo yashatse kuvuga. Ndumva igitekerezo ciwe ari uko bene uko gukora byemewe. Mukiranutsi ati nibyo rwose niko yibwiraga kandi akaba ari nako akora. Ruzirabwoba ati ubwo se yishingikiriza kuki kugira ngo avuga atyo? Mukiranutsi ati yavugaga yishingikirije ku byanditswe. Ruzirabwoba ati Mukirano rwose dusobanurire neza ingene yishingikiriza ku byanditswe ariko akaba ari karayoba. Mukiranutsi ati reka mbibabwire, yavugaga ko nk'uko Dawidi yari akunzwe cyane n'Imana, yafashe umugore w'undi nawe ashobora kubikora. Nk'uko Dawidi yazamanije Batisheba, ko nawe ashobora kubikora atakibazo. Kabiri, ko nk'uko Salomo yari afise abagore benshi, nawe gutunga abarenze umwe yobikora ntibimubuze kwitwa umugororotsi. Ibi nkunda kubyumva abasilamu ari bo bororero bakunda gutanga. Yavuga kandi ko nk'uko Sara n'ababakirizi bo muri Egiputa babeshe Rahabu. Nsubiremo. Yavugaga kandi ko nk'uko Sara igihe yabesha n'ababakirizi bo muri Egiputa babeshe. Muribuka ko abo bose bagiye babesha. Yaba Sara yabeshe avuga ngo umugabo wiwe ni musaza we, babakirizi nabo bakabesha ngo ikinyoma cyamamaye kuhika no muzi y'umuntu abyara neza avuga ngo abyara nk'Abaheburayo kazi, ukagira ngo Abaheburayo kazi ntibishika bakagumikwa. Icyari kinyoma n'ubu urumva ko camamaye benshi barakunda kubikoresha. Ati ko babeshe ntagenda ashobora kubikora nkaguma nitwa umugororotsi. Akandi karero yatanze ati na Rahabu yarabeshe akiza babatasi akoresheje ikinyoma kandi akabihembegwa ko nawe urumva ubu ni umwiyemezi ko nawe nta kibi yaba akoze haramutse abeshe. Roma ingene yisunga ibyanditswe mu kuyoba, kumbure no kuyobya n'abandi aha ntihabura abandi yabyigisha. Yanavugaga ko intumwa za Yesu zikurikije itegeko rya sebuja, no kuvuga rya Yesu, zambuye indogoba nyina. Ko ubwo nawe abasha kubikora. Urumva ko zisunze ingene intumwa za Yesu zatwaye indogoba, ya ndogoba Yesu yavuga ngo nimwashikayo bakabaza muvuga ati ni nyeneyo ayikeneye. Rero mwiyemezi akabona yuko Yesu yambuye ujya muntu yanyuruje ijya ndogoba atari gwiwe. Ariko twibuke ko byose byaremwe nawe, byose biganzwa na Yesu. Rero ko mwiyemezi nawe ashobora kwambura abantu abitomuza kwitwa umugororotsi. Murumva ingene umuntu ashobora kuzimirira mu byanditswe, ari nabo bariya bagenzi bacu b'abasilamu kenshi mu kuzana abagore benshi aribyo bisunga, n'andi madini amwamwe usanga akunda kugoreka ibyanditswe, nka bamwe bavuga yuko ibyaha byose byakuweho. Abo bose baba bakoresha inyandiko, ariko inyandiko bakogenda bakoresha agace kamwe kamwe, batazikoresha zose. Ahandi ikibiranga cyane cyane nuko baba bakurikira inyandiko atampwemu yera bagira. Ubundi Bibiliya kuyisoma atampwemu yera agusobanuriye, novuga ko gishobora kugucika igitabo kikuzimiza.
iyo atari mpwemu yera. Ntibisobanura ngo abakizwa gusa canke abantu bakuze mu vy'Imana gusa canke abantu babatijwe muri mpwemu yera gusa nibo basomye Bibiliya bayitahura, ariko uwo Imana igomba kwihishurira wese atoye Bibiliya, nubwo atoba yari bwamenye Imana ishobora kumurongora. Ariko nta jambo na rimwe ryo muri Bibiliya umuntu ashobora kuritahura neza uko rivuga ataritahujwe na mpwemu yera. Muribuka aho nabasomeye babajije Matayo umwana wa Mukristo ati mbega amajambo ari muri Bibiliya yose urayatahura? Avuga ati oya, narakunze ngene yavuze ukuri. Baca baramubaza ngo none iyo utayatahuye uca ukora iki? Acavuga ati nteramenya yuko Imana ifise ubwenge burenze ubwanje, nkaca ndayisenga kugira ngo intahuze ivyo kungirira akamaro. Rero Imana uwigomba kubwira iramutahuza ivyo asomye. Ndemeza neza ko utarakizwa ashobora gusoma Bibiliya agatahura umurongo uburyo bumutera gukizwa gusumba mbere uko yobisobanurirwa n'umuntu yize Bibiliya cyane, kuko mpwemu yera niwe mwigisha mukuru. Bibiliya umuntu ntashobora kuyitahuzwa nuko yize amateoloji y'umurengera, ahubwo Bibiliya umuntu ayitahuzwa nuko mpwemu yera amuhumekeyeko akabimutahuza. Gutyo rero gutyo Imana yo mu ijuru ikaba igize ubuntu, uwo muntu akaba ateye imbere. Imana yo mu ijuru ibahezagira. Rero yakomeje avuga ngo hanyuma yakomeje avuga kandi ko nk'uko Yakobo yabonye yaronse umugisha awukuye kuri se ko buriganya cyangwa ku bubeshi no kwiyoberanya, ko nawe afite uburenganzira bwo gukora atyo akironkera umugisha biturutse mu manyanga, biturutse mu bubeshi. Ivyo niko Mwiyemezi yagenda avuga. Murumva ingene kangahe umuntu ashobora kuzimira, azimiriye mu nyandiko, azimiriye mu vyanditswe. Nivyo nariko ndababwira, iyo mpwemu yera atahuje umuntu arashobora kuzimira, kandi akazimirira mu nyandiko zera. Bikiraho ntibisobanura ngo kwiga Bibiliya ntivyo bikenewe, ariko ni vyiza ko umuntu ayiga ashigikiwe na mpwemu yera. Mukiranutsi yarakomeje ariko aravuga rero ubube gito bw'umugabo Mwiyemezi, ingene yavuga ko ashobora kugunga no kwiyoberanya, kandi ivyo ngo bitomubuza kuba umugororotsi, ashingiye kuko hariho abandi bo muri Bibiliya ivyo vyababaye ko ntibibabuze kwitwa abagororotsi. Ruzirabwoba ati mbega ibintu bibi nivyo koko vyagenze uko? Mukiranutsi ati naramwiyumviye abivuga na Bibiliya mu ntoki. Ruzirabwoba ati ibintu nk'ibyo ntibishobora kwihanganirwa namba. Mukiranutsi ati unyumve neza, ariko ntiyavuga ko ari ngombwa, ariko ko abigana ibyiza by'ababikoze bashobora no kwigana ibibi byabo atari bi, atangorane pe. Ruzirabwoba ati ariko se noneho hari kibi kiruta uwo mwanzuro? Ni nko kuvuga ngo niba abantu bacumuye kubw'imbaraga zabo, bacumuye kubw'imbaraga zabo, we akwiye gucumura ku bugombe bwiwe. Niba abantu bacumuye kubw'imbaraga nke zabo, we akwiye gucumura yabigambiriye. Cyangwa ngo umwana muto agize atya rimwe agatsitara akagwa mu byondo maze akiyanduza,
ngo ubwo nawe ashobora kwigaraguramo nk'ingurube. Ninde wabasha kwemera ko umuntu w'umugabo yakwigira injiji ku buryo ahumishwa n'imbaraga zirari bene ako kageni? Ariko ni iby'ukuri koko ibyanditswe biravuga ngo basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe. N'amajambo ababaje ari mu cete cya mbere cyanditswe na Petero igice gira 2:8. Ni ukwibesha gukeka ko ushobora kugira ubwiza bw'abakiranuka wiha gukora ibibi bashobora kuba barigeze kugwamo. Gutungwa n'ibyaha, ukiyumvira ko ushobora gutungwa n'ibyaha by'abantu b'Imana. Nk'uko imbwa ijya umwanda ntibyavamwo kugira ibyiza, sinshobora kwemera ko umuntu utekereza atyo yaba afitiye Imana ukwizera n'urukundo. Ariko ndibwira ko wamuhakaniye. Ntiwambwira icyo yagusubije? Mukiranutsi ati yarambwiye ngo agomba gukora ibitanyuranye n'ibyo atekereza. Sirabwoba ati ico gisubizo ni kibi rwose, kuko nubwo ubwabyo ari bibi kwiyegurira ibidushuka tukabikora kandi mu bitekerezo tubyamagana, birushaho kuba bibi gukora ibyaha tugerageza kumvisha abandi ko atari ibyaha. Ibintu muravyumva? Nubwo bisanzwe ari bibi umuntu gukora ibiba bitukagura, kuko abantu mwe nabo babaho ugasanga umuntu yigisha ko gukora ibyaha ari bibi ariko akabikora. Birushaho kuba bibi rero iyo umuntu abikora akongera agashingira intahe n'abandi ko ari byiza kubikora. Reka dukomeze. Ingero za bamwe zibasha gutwara abantu batabishaka, ariko iz'abandi zo zikabaganisha mu mitego. Mukiranutsi ati hari abatekereza nka Mwiyemezi ariko ntibabivuge. Niko kubera abatekereza batyo ubuzima bw'umugenzi buhinyugwa. Bisobanura ngo niko usanga bariko batukisha ijambo ry'Imana. Abantu usanga biyumvira gutyo ariko ntibiseruke. Mu mico yabo usanga batukisha abubaha Imana. Ruzirabwoba ati ni ukuri koko kandi birababaje, ariko uwubaha umwami w'ijuru azova muri ayo magoko. Mukiranutsi ati muri iyi si harimo ibitekerezo biteye ubwoba. Nzi umugabo avuga ati hazaba hari akanya gahagije ko kwihana imbere y'urupfu. Mukiranutsi kuvuga ibyo si we wenyine, hari benshi mu isi bameze uko pe. Ruzirabwoba ati ntacyo uwo arusha Mwiyemezi umuntu avuga gutyo yuko azihanira kumfira. Uwo muha indwi yose gukoramo urugendo rwa kilometero 100 yarusunika akazorutangura ku isaha ya nyuma y'iyo ndwi. Mukiranutsi ati nibyo koko, nyamara ariko abenshi mu ngenzi niko babigenza, babanza kureka kwihana bakaza barabibika. Dore nk'uko ubibona nawe, ndi umusaza, ubu ni Mukiranutsi, kandi nagenze igihe kirekire muri iyi nzira. Nabonye byinshi, nabonye ingenzi zihagurukana umuvuduko nk'aho bashaka guca ku bari imbere bose, maze nyuma y'igihe gito bagapfira mu butayu
batageze mu gihugu basezeraniwe. Nyamara hari n'abandi batagaragaza ubushobozi na buke bagitangura, bagasa nk'aho batazanabaho n'umunsi n'umwe, ariko bagaragayemo ingenzi nziza cyane. Aha niho haserukira rya jambo wa muririmbyi yavuga ngo ntihamagara abakomeye, ariko abo yahamagayira abakomeza. Jewe n'abandi benshi turi abantu atabwo twatanguye baduha amahirwe yo kuzokomeza urugendo mbere ngo tunarusoze. Mbere ndibuka n'igihe kimwe bambwira ngo bampaye umwaka, ariko turacakomeje, kandi kubw'imbaraga z'Imana tuzorangiza urugendo, kuko dukunze kuyoborwa nayo, kandi niyo twishimikiza. Imana mu ijuru idukomeze, namwe bakomeze. Narababonye bagenda biruka, ariko hashira akanya gato bakagaruka biruka uko bagiye. Narabumvise bagiye batangira inzira bagana muri paradizo, bemera ko ari aho hantu habaho koko, ariko baja kuhagera bakagaruka inyuma bavuga ngo ntihabaho. Abandi nabo birataga ibyo bazakora bageze mu kaga, bagiye bareka ukwemera n'imibereho y'ingenzi n'ibindi byose, kandi kubera ko bikanze induru n'ibinyoma gusa. Subiremo aka kantu ubwo mwakumvise. Abandi nabo birata ibyo bazokora bageze mu kaga, kwa kundi umuntu aba yivuga ibigwi ko azoba igitangaza, ariko baguma bagiye kandi ariko bagiye bareka ukwemera n'imibereho y'ingenzi n'ibindi byose, ari kubera bikanze gusa induru n'ibinyoma. Kwa kundi umuntu bishika bakamubwira ati ukomeze tuzokubwira uku nta n'icyo nzonavyara, ntuzoronka umugabo, ntuzoronka akazi, utameze uku nta n'akazi woronka rwaje amashuri. Ibyo byonyene bikiri n'urwamo gusa, ugasanga barabiretse, bahora bavuga ko bazoba ibitangaza. Hariho benshi basanga twarabanye mu mashure, mbere ugasanga bari no mu bayobozi, mbere ugasanga bari mu bantu bihaya, cyangwa ugasanga bari mu bavuga ivyamwe mu yera, ariko nyuma y'amashuri ukumva ubu ntukibumva. Niyo bavuze ukumva bavuga ibintu bipfuye bitarimo ubugingo. Abo umuce wabo ubaho. None uhavuca umbaza nkiri ngaha ati none umuti n'uyuwe canke iciza ni ikihe? Iciza si ukwirata inkomezi za kimuntu, ahubwo ni ukwirata inkomezi za Kristo. Umuntu akisunga Kristo nubwo yoba ari umunyantege nke. Wisunze Kristo uzoshika nubwo woba uri impumyi, ntuzimira. Nimba nawe wagiriye ubuntu ukaba uri intwari abantu bashima, umuzi yuko atabutwari wewe ufise bw'iwawe bwo kubashisha kunesha, wisunge Kristo uzonesha kandi uzoshika. Imana ibahezagire. Mu gihe bakigenda haza umugabo yiruka, maze arababwira ati yemwe mwabagabo mwe, namwe banyantege nke, niba mwikunda nimushaka uko mwikura mu kaga, kuko imbere yanyu murahura n'abambuzi. Nuko Ruzirabwoba arasubiza ati bashobora kuba bari babagabo batatu bigeze kurwanya Nizera buhoro, ubu turi hafi guhura nabo, noneho bikomereza urugendo, ariko ka kagabo kabateye ubwoba ko karahunga. Urumva ko bisa n'ibyo bari basanzwe bariko baravuga nyine.
noneho bikomereza urugendo aho bageze mu gakoni hose mu ikorosi, bakitegereza neza ko bareba ko babona abo bambuzi, ariko ntibababonye. Niba barumvise rero ubwoba bakamutinya, niba bari bahinduye igitekerezo cyo gutera, nta wabimenya. Mukristokazi aza kwifuza ahantu yaruhukira kuko we n'abana biwe bari bananiwe, maze mukiranutsi ababwira ko hashobora kuboneka hafi aho. Arababwira ati, Gayo umwigishwa wubahwa cyane atuye hariya. Nuko bose biyemeza kujayo kuko uwo musaza yamutakaga bihebuje. Uyu Gayo umuravye womubona mu Baroma igice cya 16 umurongo wa 23. Reka ndahasome gato ndamuvuga ko gatoya kugira ngo ndabararikire ivyo tubwiye kuzomubona ko uyu Gayo mu gice kizokigira 19. Reka ndamubasomere, ni mu Baroma 16 umurongo wa 23. Haravuga ngo, Gayo arabaganutsa uwansembereje kandi akakira n'abo mu ishengero bose. Uyu Gayo rero niwe tuzobona imbere. Yari umugiriki yakunda kugendana na Paulo. Ni umuntu w'umuhumure, yakunze ivyo kugororoka. Murumva ko atari n'umuyuda, kandi yagira ubuntu bwinshi. Agereranywa n'aba bantu b'abatama baba bafise ari nararibonye mu vy'Imana, bashobora kugira ico bahanura umuntu wese ari mu rugendo ruja mu ijuru, kandi bakaba badahanurisha amajambo gusa, ariko bashobora no kubikoresha amaboko bikagaragara mu gutanga indaro no mu gukora ibikorwa by'urukundo. Rero tuzobibona tugeze kwa Gayo, tuzohumvira byinshi. Mbere Gayo azovuga amakuru menshi, azotanga n'impanuro nyinshi zizogirira akamaro inzu ya mukristo na mukristokazi. Abana biwe bazohagirira umugisha, niho bazomenyera byinshi nibigiye kuzoba ku bihe biri imbere. Ndabararikiye igice cya 19 tuzokwinjirane mu nzu kwa Gayo. Imana ibahezagire. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.